Ikaze nanone kuri TGP Trend YouTube channel yanyu rwose, aho tugenda tubagezaho amakuru y'imikino agiye atandukanye. Twizere ko mumeze neza aho muri mugiye mutandukanye mu bice by'igihugu cy'u Rwanda, iburasirazuba, iburengera bwacyo, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, ndetse namwe mwese mugenda mukurikira YouTube channel yacu muherereye mu mahanga, intara ya gatandatu diaspora. Twizere ko mumeze neza cyane kandi mwakanze subscribe nawe turayikanda. Iki nicyo gihe ngo uyikande ujye ubasha kugenda ubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Nta kindi rero kiba cyatuzinduye natwe usibye kubaha ibyiza gusa. Natwe reka tuba tukuzaniye amakuru y'imikino agiye atandukanye. Amakuru yacu rero yo kuri iyi tariki ya 21 ukwezi kwa munani mwaka wa 2025, reka tuyahere hano iwacu mu Rwanda. Hano iwacu mu Rwanda nta kindi kiri kugenda kivugwa usibye inkuru rwose yagiye isakara hirya no hino, ikomeje kugenda ivugisha abantu benshi bacitse ururondogoro. Ribu rwose igiye ngo kuba yashinga ikipe y'umupira w'amaguru. Ribu rwose igiye gushinga ikipe y'umupira w'amaguru. Ni inkuru yagiye igarukaho n'ibitangazamakuru ndetse n'amaradiyo agiye atandukanye, nk'uko umuvugizi wa Ribu Dr Murangira Thierry yatangaje yuko iki kigo kigiye kuba cyashinga ikipe y'umupira w'amaguru, ikazaba nayo yazaba imwe mu ma ekipe ahatana yaba muri shampiyona y'u Rwanda. Ubwo no kuvuga yuko ubwo Ribu yabishinze ikipe y'umupira w'amaguru ni uguhera mu cyiciro cya gatatu nk'uko amategeko abigena. Iyo ushinze ikipe ihera mu cyiciro cya gatatu ikajya mu cyiciro cya kabiri ikajya mu cyiciro cya mbere. Bamwe bati Ribu yaba igiye kwinjira mu mupira w'amaguru igakuramo ibintu bidasobanutse byagiye bivugwamo, ikiyizira nk'ikipe, ariko target ari ukuba yakura n'ibyo bintu byose, dore ko umupira w'amaguru mu Rwanda usa nkaho ari umupira wagiye umungwa na ruswa cyane n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ribu rero ikaba igiye gushinga ikipe y'umupira w'amaguru nk'uko Dr Murangira Thierry, umuvugizi wa Ribu, yabitangaje, avuga ko rwose bari mu myiteguro, bari kugenda bakusanya ibi byangombwa bikenewe kugira ngo nabo babashe kuba bashinga ikipe y'umupira w'amaguru. Reka rero tuvuye ku bya Ribu, reka tuherekeze no kuri iyi nkuru ivuga yuko ikipe y'igihugu ya Zimbabwe rwose amakuru ahari nuko ngo ishobora kuzakirira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu kwezi kwa 9, zaba ari tariki 9, ubwo ikipe y'igihugu ya Zimbabwe igomba kuzakira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 kizabera muri Canada, Mexique ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero mu kwezi gutaha kwa Nzeri, kampeni yo gushaka itike bazaba bazongera gukina umukino wa 7 ndetse n'umukino wa 8, no kuvuga ni imikino isoza amatsinda. Ikipe y'igihugu rero ya Zimbabwe kubera ko idafite stade yemewe na kafu, bari mu biganiro n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kugira ngo bazarebe yuko bazakirira i Kigali kuri stade Amahoro ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, bakazaba bayakirira rwose hano mu Rwanda. Ikipe y'igihugu ya Zimbabwe iri mu itsinda C ari kumwe n'u Rwanda, Nigeria ndetse na Benin ndetse na South Africa. Iri ku mwanya wa nyuma n'amanota 4, mu gihe u Rwanda ruri ku mwanya wa kabiri n'amanota 8, nyuma y'ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo ifite amanota 12 ndetse na Nigeria ifite amanota 7, ikaba ariyo ya gatatu. Iya kane birumvikana n'ikipe y'igihugu ya Benin nayo ifite amanota 4. Tuva ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse na Zimbabwe, ibyo guhamagarwa ku ikipe y'igihugu Amavubi nabyo bigiye kuza mu minsi iri imbere, aho bagomba gukina ino mikino rwose igiye itandukanye, nabyo tuzagenda tubigarukaho. Reka twerekeze
mu nkera y'abahizi kuri uyu munsi rwose baraza kuba bagaruka mu kibuga. Ikipe ya AS do Kigali iraza kuba ikina n'ikipe ya Azam yo muri Tanzania ku isaha y'isa 9 kuri Kigali Pele Stadium. Rwose baraza kuba batana mu mitwe no guhera ku isaha y'isa 9. Aya makipe yombi afite amanota 3 nyuma y'uko AS Kigali ibonye amanota ku ikipe ya APR Football Club ndetse na ikipe ya Azam nayo ikabona amanota ku ikipe ya Polisi, bose bayabonye kubera gutsinda amapenalite. Baraza kuba bakina kuri uyu munsi kuri Kigali Pele Stadium. Abantu bashobora kuza kuhagera kureba akamace keza cyane ku isaha y'isa moya zuzuye. Hateganyijwe umukino karundura uri buze guhuza ikipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya Polisi. Murabyibuka mu minsi ishize bakinye umukino wa gicuti, ikipe ya Polisi itsinda ikipe ya APR Football Club. APR itavuga ati tuzajurira. Kuri uyu munsi rero ku isaha y'isa moya baraza kuba bakina derby y'umutekano hano mu Rwanda. Baraza kuba bakina rwose guhera ku isaha y'isa moya, dore ko bose baheruka gutakaza amanota 3. Baraza kuba bisobanura. Ahasanzwe hose hamwe hadatwikiriye ni note y'ibihumbi 3, ahandi ahatwikiriye muri VIP ni note y'ibihumbi 5 ku bazi Kigali Pele Stadium. Muraza kuba munyarukiraho ku isaha y'isa moya mujye kureba ino match. APR Football Club iraza kubanzamo ikipe ya mbere kugira ngo ikavaringe amakosa yakoze muri match ya AS do Kigali. Indi nkuru iri kuvugwa nuko hamenyekanye, bavuze bati Paul Muvunyi ntago yigeze asiba Rayon Day kubera yuko kubera ko afitanye amakimbirane na Twagirayezu Tade uyobora ikipe ya Rayon Sport. Paul Muvunyi we ayobora ubuyobozi bw'ikirenga bwa Rayon Sport, naho Tadeo akayobora Rayon Sport nyirizina. Bavuze bati rero ntago yigeze yanga kwitabira Rayon Day nyuma yuko hagiye inkuru nyinshi zivuga yuko batari kumvikana kubera ko batigeze bamona kuri Rayon Day. Bagiye babona ba Sadat ariko ntibabona Paul Muvunyi. Bavuze ati Paul Muvunyi yarwaye ibicurane hanyuma biza kumuviramo kurwara malaria bituma atitabira Rayon Day kubera ikibazo cy'uburwayi. Rayon Sport rero mu kwezi kwa 9 irateganya Assemblée Générale kugira ngo barebere hamwe ibibazo biri muri iyi ekipe ndetse n'abegura. Nibyo bavuga ngo Paul Muvunyi ashobora kwegura, abe yakwegura icyo gihe mu kwezi kwa 9 kuri Assemblée Générale. Mu kwezi gutaha rwose baraza kuba bicara ku meza bakore inama rwose barebe ibibazo birimo, abegura begure, abagomeza kuyobora begura. Ariko kugeza ubu ngubu nta muntu weguye, bose baracyari mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Reka rero twerekeze ku mugabane w'i Burayi. Amakuru yacu y'imikino ari naho tuza kuyasoreza yo kuri uyu munsi. Nta yindi nkuru iri kuvugwa, ni inkuru rwose imwe iri kuvugwa cyane muri ibitangazamakuru bigiye bitandukanye nyuma yuko ikipe ya Arsenal yatangaje ko yavunikishije Kai Havertz rutayizamu wabo igihe gishobora kugera ku mezi 6 yose. Kai Havertz n'umuntu warukirutse imvune. Ikipe ya Arsenal rero yari yaracumbitse cyangwa se yarasubitse ibyo gushaka umukinnyi ukina nka nomero 10 cyangwa akina ku ruhande Ebenezer Eze umwongereza agomba. Ikipe ya Arsenal yubuye dosiye iti turatanga amafaranga yose ashoboka rwose uyu mwongereza Ebenezer Eze ave mu ikipe ya Crystal Palace yerekeze mu ikipe ya Arsenal. Rwose iyi deal rwose ngo bidatinze ishobora kuza gucamo. Ku rundi ruhande ikipe ya Tottenham Hotspur yari yiteguye ko rwose yamaze kubona Ebenezer Eze rwose basigaje gukonfirma akaba yakwerekeza muri ekipe, ariko byaje kurangira uyu musore ibitekerezo abihinduye nawe ngo ashaka kujoininga ikipe ya Arsenal de Gunners. Rwose akaba yakwerekeza hariya i Londres, akaba yajya gukinira ku kibuga Emirates. Umutoza Mikel Arteta yamaze kumukonvenka, n'ibindi byose bishobora kuza kubona abafana b'ikipe ya Arsenal bakiriye umusore Ebenezer Eze.
andi makuru arimo aragenda avugwa ni umusore Eduardo Camavinga, umukinnyi ukinira ikipe ya Real Madrid hagati mu kibuga, arimo aravugwa mu ikipe ya Manchester United. Rwose uyu musore Eduardo Camavinga ngo ashobora kuza kwinjira muri ekipe ya Manchester United mu gihe ibiganiro byaba bigenze neza hagati yabo na Real Madrid, akaba yakwinjira mu ikipe ya Manchester United akaza kuyifasha by'umwihariko hagati mu kibuga, dore ko iyi kipe isa nkaho ariho isigaranye ikibazo gikomeye cyane. Reka amakuru yacu rero tuyasoreze ahangaha, n'aya makuru agezweho yari ari kuvugwa mu isi ya siporo. Ibindi tuze kugenda duhura mu masaha ari imbere, turakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi murabyibuka ko aribwo hari buze no gusomwa urubanza rw'abanyamakuru ndetse n'abasirikare. Murabyibuka yuko ba Rugajurigani, baba Barikani ndetse na Jangwani, uyu munsi nibwo hari buze gusomwa umwanzuro w'urubanza rw'ifungwa n'ifungurwa ry'aba barimo bakurikiranwa n'inzego za gisirikare. Reka rero twongere kuza guhura mu bindi biganiro byacu. Hasta la vista. Turakomeza kugenda dukurikirana amakuru yo kuri TGP Trend, rwose abashyushye na makuru aba ari trendi agezweho. Mwari kumwe nanjye Ivus. Hasta la vista, duhure mu masaha ari imbere. Imana ibarinde.